Nā kei te whakarahia anō te waiata Aparaere tomo ana ki whenua ke. He tata ki te kotahirau tau te pakeke o tēnei waiata i titoa mō nā hōia o te pakanga. He neke atu i te ruarau tāngata noa o te aroa kei te whakaakona ki ngā kupu me ngā mahi āringa o te waiata e parira. Ko rātau ka whakaarahia ki tētahi rā whakanui i a Anzac ki roto o rānanga, anei rā a Orini Tipene-Leach. Kua parira ngā tai ki Aotearoa whare i rānana ki te ako i tētahi o tātou tino waiata. Kua tata ki te kotahirau tau mai te wā i tito wai a Aparaere tomo ana i tēnei waiata. Hei tangi ki tana huanga a whakatomo i hinga i te pakanga tuatahi o te ao. Hei te atatū o Anzac, ka whakaohotia ke te waiata e te ruarau neke atu ahi tahutahu ki rānana. It's quite an honourable feat to be doing, I suppose, and it's a pleasure to be sharing it with the rest of the New Zealanders that's getting amongst it. Pērā ki tōna tipuna i tātaki i ngā haka ki Karipuri ko tahirau tau ki mua, ko hall tēnei kei te ārahi i ngā whakaharatau mo te rānui. It's a very, very special opportunity for all New Zealand here in London to be able to acknowledge Anzac Day and those that have passed on in a very unique New Zealand way. He oi e haraiaia anake te hononga whaiaro, e pērā ana mō te katoa. My great uncle, Dr. Philip Jory, was at Gallipoli in the First World War, and I was already planning on going to the Anzac Day service, and I wanted just a little bit more of a connection. Ka motu hake ake te rā Anzac ki rānana i tēnei tau ki o ngā tau kua huri. Koia hoki te wāhi i kawea ai te maumaharatanga tuatahi o Anzac i muritata mai i te pakanga. And it was huge. You know, when you read the reports of it, 2,000 New Zealand and Australian soldiers marched down the Strand, down Whitehall to Westminster Abbey. Whatu ngaro te tangata, toitu he waiata. Mā te aha i te whakamomori o te hunga nei, he whaka i te mana o Aotearoa ki mua i te aroaro o te hia mano, ka kotahi atu ki Peretānia ki te whakamahara a ngā wiki kai te heke. Orini Tipene-Leach, Te Karere.